Zdravo Andrej, dobrodošao u Focus Auto. Prošlog puta kada smo se sreli, bio si aktuelni svetski prvak u kartingu, trenutno si u jednosedu, pa kako se ta jedna priča karting završila, a kako je počela ova druga? Svašta se izmenilo onda kad smo se posljednji put videli. Nakon što sam postao svetski šampion u kartingu, dosta stvari mi se otvorilo i jedna od tih stvari bila je Formula 4, što je bio moj san od uvek. I kada sam dobio priliku da se takmičim u Saudijsko-arapskoj Formuli 4, nisam mogao da kažem ne. I kada smo otišli na prvu trku, nisam znao šta da očekujem, zato što smo išli bez iskustva, bez ikakvih treninga, imao sam 2 dana treninga pre prve trke i čim smo stigli, vidio sam da imam brzinu isto kao i u kartingu i postigli smo ozbiljni rezultat. Za naše gledalce koji nisu upoznati sa tim šampionatom, pojasni malo kakav je to šampionat? To je novoosnovani šampionat. Ujedinile su se arapske države da nam daju najbolje staze Formule 1 na kojima se vozi. Vozi se u Jeddi na kojoj je sad vozila Formula 1. I taj šampionat je koncept gde ima 20 bolida, 20 istih bolida, 20 inženjera i poenta je da se vidi ko je bolji vozač. Da nema različitih timova, da svi imaju iste bolide i samo ko je bolji vozač da pobedi. Zajedno i to mi je jako bilo dobro za prvi put da probam Formulu 4 jer imao sam telemetriju od najbržih vozača i jako brzo sam mogao da dođem na taj njihov nivo. I to mi je bilo dobro na početku, ali na kraju kad su oni uzimali od mene, to mi nije bilo baš najbolje. Aha, pojasni nam malo više šta se tu desilo. Pa, zato što svi smo jedan tim i onda uvek kada je najbrži vozač, od njega se gledaju snimci, gleda se telemetrija gde je on brži od ostalih. I na početku šampionata ja naravno nisam bio najbrži zato što sam prvi put seo u bolid, ali pri kraju kada sam se ubrzavao, na kraju šampionata sam konstantno svaki trening sam bio prvi i kada su oni vidjeli da sam ja prvi, svima su onda delili moje snimke, moju telemetriju, a ja nisam imao od koga da gledam. Pa pojasni nam koju mašinu tamo voziš? Tamo vozim Tatusa, motor je od Abartha i ima 190 konja, ali na kjelažu od 590 kila ide nenormalno. I isti bolid se vozi kao u italijanskoj Formula 4 koju ću da vozim ove godine. Koji je bio najveći rival? Najveći rival ove godine mi je bio Federico Barrafaj. On je već iskusan u Formuli 4, ovo mu je 3. godina u Formuli 4, vozio je španski šampionat prošle godine. Tako da sa tolikim iskustvom imao sam dosta stvari da naučim od njega, ali i njega sam prevazišao u brzini sad na kraju šampionata. Nažalost nisam mogao da osvojim šampionat zbog malo kontakta u trećoj trci u 5. rundi šampionata, ali pokazalo se stvarno da možemo da se borimo u vrhu. Kako si se snašao na prvoj trci? Kako je sve to proticalo s obzirom da ti je bio prvi put da si seo u jednose? Pa to mi je bilo najbolje iskustvo života. Prvi put kad sam seo u bolid, osjećaj je stvarno bio nevjerovatan. Kada sam prvi put prošao brzo krivinu sa 200 na sat, nije mi bilo svejedno, ali brzo sam se navikao. I onda u mom prvom trkačkom vikendu nadao sam se podijumu, nisam imao tada još brzinu za to, ali imao sam dosta iskustva iz kartinga i nadao sam se da ću moći to da primenim na formulu. I kada je krenula prva trka, bio sam naravno malo istresiran jer nisam znao šta da očekujem. I u svojoj prvoj trci sam završio 5. i odmah sljedeću trku sam uspio da završim na podijumu sa 9. mesta. Tako da svoje iskustvo iz kartinga sam uspio da primenim na formuli. Jesu G-sile bile nezgodne? Znao sam da će biti mnogo drugačije od kartinga i da će biti mnogo fizički zahtevnije, pogotovo na vratu. I zato sam mjesec dana pre trke sam imao 2 treninga na dan i također sam vozio karting da se pripremim fizički za to i stvarno sam došao spreman na prvu trku. Pa iz trke u trku sam ja napredovao jer nisam imao treninge, imao sam samo 2 dana treninga pre prve trke i nisam imao vremena da isprobavam sve. I onda sam to morao i tokom trka i kako da startujem, koji odnos kvačile gasa da imam i sve sam to morao tokom trka da isprobam. I onda iz trke u trku sam napredovao. Do pre moje pobjede sam osvojio 5 podijuma, 4 treća mesta i 1 drugo mesto. I želeo sam za kraj tog drugog trkačkog vikenda da završim kako treba. Startao sam sa druge pozicije i do tada sam već našao pravi odnos za start trke. Uspio sam da izbijem na prvo mesto na startu i na kraju da održim distancu i da pobedim svoju prvu trku. Kada si se popeo na vrh podijuma, na pobedničko mesto, osjećaj? Pa nevjerovatan mi osjećaj bio, vratili su mi se flashbackovi iz Bahreina kad sam pobedio svjetsko prvenstvo u kartingu. I uvijek mi je bio sam da posle trke se popnem na bolid i da slavim i sad sam to ostvario. Koja ti je bila najteža trka u šampionatu? Najteža trka bila mi je 5. runda u Saudijskoj Arabiji u Jeddi. Imao sam brzinu za pobedu, ali nismo to mogli da ostvarimo na stazi
zbog različitih pehova koje smo imali i pogotovo me zeznuo peh u trećoj trci tog vikenda gde nisam završio trku i jedna devojčica koja vozi sa nama u šampionatu se popela na moj bolid i tu mi je oduzela sve šanse u šampionatu. Startuo sam tu trku sa treće pozicije i ugasio mi se bolid na startu i tu sam pao na zadnje mesto. I kada sam pao na zadnje mesto znao sam da će biti jako malo šanse da se vratim, ali sam morao da dam sve od sebe zato što sam se ipak borio za šampionat. I kada sam iz kruga u krug sam nadoknadio mesto po mesto i onda me posrećilo, izašao je safety car i nakon safety cara sam uspio da se probijem do 4. mesta. I kada sam bio na 4. mestu, vozač ispred mene koji je bio treći, na izlazu iz krivine se okrenuo i ja nisam mogao da ga izbegnem i udario sam ga prednjim krilom i onda je devojka koja je bila iza mene, koja je naravno želela i meni i njega da pređe, nije uspela da me izbegne i popela se sa zadnjeg kraja na moj bolid. Šta si sve naučio u šampionatu i kako ćeš sve to da preneseš na dalje, svoju dalju karijeru? Pa mislim da možemo da budemo ponosni na ovo što smo ostvarili na početku šampionata, da mi je neko rekao da ću da se borim za pobede i za šampionat. Na kraju ne bi mu poverovao, ali stvarno iz rundu u rundu smo mnogo napredovali i na kraju znao sam da u posljednjoj trci neću moći da osvojim šampionat, ali sam i dalje dao sve od sebe da pobedim tu posljednju trku, da stavimo tačku na taj šampionat. I mnogo mi je drago što sam uspeo da vozim na svim mojim dobrim Formula 1 stazama i to mi je mnogo dobrog iskustva sam dobio u jednosedima i to ću moći da prenesem u italijansku Formulu 4 do kraja ove sezone. Andrej, kada smo bili na sajmu automobila i kada je Automobilski forum dodeljivao nagrade, predstavnici Alta banke su te baš nahvalili. Da li je zadovoljstvo obostrano? Jeste, kako nije. Ja nikada nisam imao podršku ni od koga, nikada nijednog sponzora nisam imao, ceo život ga tražimo. I onda pre svetskog prvenstva u kartingu Alta banka odlučila da stane iza mene i da me sponzoriše i od tad sve bolji rezultat od bolje. I zbog njih sam mogao da dobio priliku da vozimo u Saudijsko-arapskoj Formuli 4 i kada nam se otvorila prilika da vozimo italijansku Formulu 4, sve je bilo na njima i opet su odlučili da stanu iza mene. Jedna etapa tvog života se završila, saudijski šampionat, ali otvara se nova, italijanski. Tako je. Ove rezultate saudijskog šampionata, nadam se da ću moći da prenesem italijanski. Kreću već testovi za italijanski uveliko, uskoro idem u Mugello na prvi test, tako da mnogo je jača konkurencija u italijanskom šampionatu, to je najjači šampionat na svetu, ali nadam se i da ću tu moći da prenesem dobre rezultate i da se borim za šampionat. Za koji tim voziš? Vozim za PHMA X Racing, oni su novi tim, već 2 godine su u formuli, imaju tim i u Formuli 2 i u Formuli 3, ali iz godine u godinu mnogo napreduju i nadam se da će sa mnom moći isto. Kakav je skok iz Saudijske Arabije u Italiji? Da li se šampionati značajno razlikuju? Pa razlikuju se i staze i vozači, a i broj samih trka. Zato što saudijski arapski šampionat se vozi početkom godine, a italijanski se vozi kada je lepo vreme. I ima velika razlika u stazama po Evropi i po Bliskom istoku, tako da to će biti malna razlika, ali nadam se da će tu moći brzo da se prilagodi. Italijanska Formula 4, velike evropske staze. Kakvi su dalje planovi? Koja je prva trka, testiranja? Imamo 2 testa prije prve trke, jedan u Mugellu i jedan u Mizanu i onda 3. maja je prva trka u Mizanu i nakon toga imamo 7 rundi u italijanskom šampionatu, 3 runde u evropskom i 1 rundu će voziti u centralnom evropskom. Andrej, hvala ti što si nam i danas bio gost, sve najbolje, želimo ti puno uspeha u italijanskoj Formuli 4 i da se vidimo nakon prve pobjede. Hvala, vidimo se.